ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethiana ni ndangu thoche nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saumwe na nusu ala ni masama abilika ya umiloni wa sua nienda tukwatianie imwe ginya muthia lo kunde thesia kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga ani kati wa Mauvoo ala tumanengete uito muthenyani wa umondi ala tukumbanesie ni vamwe na majaji muonza kwambisia kwithukisia abilu ya BBI matuku 29 mwaini wa 6 ni mwakani u maundu ma ukui kusiokewa o tatene kiwanzani cha tauni ya Kitui ekali macha musoiku ya wote kubinga ndoboi maitata mayukwa takiwu nandini wa kilungu kitu kimwanya umundhini tu kuendea na kumanyithia iulu wa ubuku wa mwingi Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na udhocha twende na kunena ni akwisila nambani yitu ya utumane mukubi ile 391 walanio wa kubindua kwa katiba wa BBI na ulanzama ya majaji 5 mithenya mithelu manawetie kana ni ubathukanu na miao yu musumbi wa koti wa appeal Kio Musinga ni wasa kuanzama ya majaji mwonza kwithukisya na kutua yulua abilu ila inekiwe iko kuleana na utui wa majaji asu 5 alamana wetie kana BBI ni ubathukanu na miao na indi kuyana na undu mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin mwaka ukutwelesani kana ikwani yuni kwambia kwithukiwa kwi matuku 29 ni mwaini u wa 6 Vena ta miaka ina kume vindani ya mwiso mikungu la nyumevyo kukusiwa mwako ni mako tuwayo luvyo wa Supreme kavindani kauza ikuwani osa kwani wa usumbi na kwa oyu vene kwani nene yu kwenye BBI kotini o itina wa kwetela kwa ilungu ya saa yu vena nzea ikuwani ya kuliana na kutoyo kwa livoti ya BBI va kotini wa appeal ikambia kwithukiwa kwa matuku 29 mama yu ndino asikalo cia mbevyo cia kwithukisya mawala nyuma ikwanithi na ila cia twaiwa umundi munene wa koti wa appeal Justice Daniel Kio Musinga atongwesi Justice Roslyn Nabuye na Justice Hana Ukwengu ndino kikalo cha asili 3 ni watu kane kwanithi kethukiwa na 10 wotu ni asili mwonza mama kwani kotini wa appeal. The appeal shall be heard on 29th and 30th of June 2021 and 1st and 2nd of July 2021 by a bench of 7 judges of the court. The hearing shall be in open court at a venue to be arranged in compliance with the COVID-19 protocols. Zama ya kunga menyuvani ya IBC dhinaondoa kutania itino wakikaloki cha kotu wa appeal kumiotuo wa kavinda kana no thiende na iseso ya kwa lanya menyuvani manini ta wao yumbe kuya kiamba indi dhina vino na vanini kutwa isi ya iseso ya kule ya mawani kuisila BBI. The applicant, that is the IEBC, shall continue to discharge its statutory and administrative functions save for dealing with any of the contentious issues arising in the High Court judgment relating to the Constitution of Kenya Amended Bill, which was the subject of the High Court judgment. Ugewa muvyo wa President Uhuru Kenyatta kwi iyo kuya Kisumu kukonyo uthasio na uthukumu wa muvya wosilo makwani ni wa vikombe wa court wa appeal kwi umundi Valayu koti ya kanya onde na mena kiande kwani nethi mevathula nevyo
na mutuo wa kuinenea kuvikia ilo tuo wa muthia ukaumwa. Then there are questions the judiciary would have asked. If we indeed were at a constitutional moment, is a decision against BBI a decision in support of the status quo? If BBI were to be stopped, who carries the burden of choice? On whose shoulders will ethnic majoritarianism rest? And who will carry the burden of losing 30% of our national budget every 5 years due to the toxic politics that BBI sought to resolve? Let us not begin to, as it were, prosecute or defend our respective positions outside there in the media. Please allow the court to make a fair, properly informed decision without unnecessary attacks, comments by all concerned. Ondeno akikalo kicha mbevyo utio ni waumwe kana yuma kwani onde alamekitwe iko kuliana na utio wako tuwayo lwa kuliana kutoiwa kwa BBI meidhu wa maikwatanyo tayokuwani limwe na mawakili bende kama vike kotini kuetetea imwe kwa imwe. The consolidated appeal shall be heard by way of written submissions with oral highlights limited to 2 hours for each appellant and 2 hours for each respondent. However, the court shall be at liberty to limit the time allocated to avoid repetition, and we will deal with it expeditiously. President Uhuru Kenyatta kethwa atongoiwe ni mawakili wa Weru Gatonye na Mohamed Nyaoga vala James Orengo hukatongo Raila Odinga kwani nyethi na vila vamwe na nzama ya IEBC mawete tutaskatania nene. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi. Jenita wa Benjamin Mwaka. Twitiana na ngewaisu ya Benjamin Mwaka kana ekali makisio cha musoi ilaye wote ni county ya Makueni ni mabikiana kubinga kithima Chandoboi ila imanengae kana inengae isio ile kiwu dini ya wotenzio na kikumini enendia sume tetakana nzama ila yungamia unyaita wa kiwu cha ya kikumini yithitwe na kwekilekelia kana kwekea ngaliko imwe na ekali mawote na cha musoi methitwe mateo kwata kiwu Caleb Chalo ni wabika kisioni kiu na tumba ni senge waino. Ekalima utui wa chamusoi ula wendene wa sublocation ya Kamunyolo wodini ya Wotenzio omondione mavinga ndovo inene ilaye utui no sukumano na kilame uteta takuna mawani nzama ya kiwukuma sublocation mutui wa kikumene na ila kwa kavindo yethe tweteo makuni ya ekaliama utui uke uo na kwitha yitwa kiwuki kumene na kutia ekalima utui uo matena kiwuo. Hall ni cha sublocation itatu. Asi sublocation si itatu. Sublocation ni moya kikumene. Iyo kiweze leo za kikucha tuikane cha chao ni chayo. Ayo ga abingi ando alangi onde na madhara ndino Indoboi ne ya chamusoi Kamonolo. Na kambi ndikendwe kwata ye chamusoi ke kwata chonde cha ndieba kikumene. Kigumene sablock ekaliana alame na uthatu muno munthione mavinga ndovo Yesu na kwasenginela serikali keiwa kiyocho niguo makamethingwa ko andu majamu so inetwetikila na umunthe no ndwendo boithie bakwito nitetikila na tivinga ndovo yino andika nyuwa kiwu kubikia ila serikali andu ma siasa awo na magoga kutwethukesia na kuma bau male akwiko baiki woke kanyuwa tena institution ye baba gube yeta wajamu zo primary school ne boarding school ne tume akiguke chava ando boine na ko biko no monde endita yo itima kone ye kewo na kewo ila kiwo dela tiana tiekala itena jao itena kewo nondo teka bingwa na ita yi ando boido nde na nitienda silikale etwewie tei no kedo tethia nondo ngombe baba boy kila kindu chionda tena thina mwingi muno wa kiwu ndovo inela yenziwe miaka ya tene vinda ya mukoloni neyo na isi yake wodi ne ile mwe ya Wotenzio ne lengi wodi ya Kikumene na vala ekalima utu yo wa chamusoi ni mawasuvi mando ye
ni kwithwa yakitwe utuine kwo nimeweta undu nzama ya kiwu ya kikumene yosi ungami na vala MCA wa kikumene wamethenie mbungu cia ndovo yino na kutoa vala ve nzama enu ya kikumene no kana some wakendukite wa ikiwu undu kibitukitwe miao ki katika ward ya bana management na operations siombe ienda ward ini nicho kitumina nenganie mbungo nundu mati aje chao ne kikumene mubao no kawembe ni waisie we paikati lokiwu kuingale kona ngwatia ndovo ine vakwito tailisie vaitiite neza wo kawembe ni wo okie abena mundu lo na teza ki ujao no ngwatia na atwata ko ndi wote kwasia tafadhali silikali yetu igwekela tunena tina thina mwingi ng'ombe nicio thini ya baba baiba ndotona kiwu kwa oyue kaliane methitwe maina mani kiwu kwa kavinda na vala makulia ndongo isi kivathukanyo itone kulikila undu akuma no gakuona twawa nyendo ila no niwe nina duta kiwu indi twekalanga ibinda nini ethelu ndovo ine na bingiwe na niwa kiwu kikunwa na yundiwe kiwu choza woku ya kwa mutuna ni anengiwe kikumene na nyenundu ndiese weza kwithia ni ngunoa muno nyini noa muno nundu ni ngusukuma kamimba kwa mutune na ila ngwenda kiwu cha ng'ombe ndithi mpaka ku yolu mudithu Tirati muingwabwa nundu nitete kiwu ni chozayo kiwu ni chozayo kwithiwa na mamutha ma mwanya ti kuonania mundu ndatonya kwithukumia yu mundume umwe kwa isitwa Amin Ramadhan kuma utuine wa Katuluni kauntini nini ya Matungulu na ula withia wa na thina wa kona ni withitwe aitwaesya biasala wa kutuma itamba boni mutesia numuthokeie na yeniyo ripoti yake. Thayo ni kila imuthaitha na wia wayo na kila mundu enda kwithiwa na muimucio utena mathina ateo ila twasema mutha amwe aingi ni makusango na kuona maundu memomu ila mama cia matena mamutha me uthukuma kana maze mamutha kumana na mawo ni makwatawa ni thina munene na kuona matatonya maundu kivathukanyo utuini wa Katuluni twakomana na Amin ula wina thina wa methombe wa miaka 10 indi we nuthukuma twakomana na inya wake Miriam ula watwelanja kumana na thina wa Amin wa metho kini no na veo thina oteo maundu mangai mundu na matusa mathuku uwe ate mukwate kwoko ndaenda aleo na mundu mukwate kwoko akamuma ali atinda wa nyomba ni waendia kuno x-ray na saa isu no wona hizo zimwe niyo zaina meneni watu ya metho kwa ilobi ula kusiagwa metho ila waendie ni waandiki iwo ndawa woke unyo ndawa isu miejina zizi mwe wanizathelile bina lakini zizi ona meneni zikona woke unyo ndawa isu vandu va miejina na ila wokia nyo ndawa isu menenyela wona mathela kala ijuyu bindu yalika methone make Amini ni wosie tambia na alika skulu ni umwe musini wa Masako vala wavundisi kutuma itamba tanzia ya kwikwatia o kindu tione kalileo wasethea ni wayune na bina wa kwekala ki mundu nundu ni kindu chukienda azoe lakini nengi hanana takomana na munana yo mawa aitethaiwe kiuthukumi ni mwendo wake ovamwe na maundu langi maki musi aeli ni meyungamitie na kwailanja maundu mo ovala masomethangitie ciana cio na kwitikila maundu ondu mailie ngalikoni yakwa ni ethiwe yina challenge kidogo nundu yue nasa ni yue bave ciana nitena tetheania cia maundu yube thabaiki kupethiata wethia nyeno ningwithania na stress kidogo lakini nacio no sabina na neanga inenge ketha no uwe wendie ki ndui nenga muiyo ndapicha aingo tunge ngai mubea nundu na ovikisie andia cia be muthena na komu nundu tuina mbesa kana liu tundu wa mitugi kwitikila kana no tumitamba utena metho undu la utumite andu aingi matetikila kana no twethie mawia meki vathukanyo indi kumana na wia lo tethacia mone metikila na kufikia kumuthengea iyo yetha no challenging muno be andu mataikia na tato mone na miaka ni nyandumete ukesaithia membia mendo mbona ndituma na nenge ila mundu ambia ndo mbona ndituma nina apparatus cia kwa cia utuma cio baba
ninosanga mwonga mawiyone na ndatike sundi asembo mara moja na ndiambe yuba uwe bange mabilive lakini ona ndembete saingi utono komana na kwa ndembete ona saingi ndena wait kenino yakwa labda abantu bala bakubenesitiba nditono komana kendo kikanomese ando inge makasi labda mundu we wona nthi nitakwifanya wifanya lakini nyabaike ndo nona no mbindu umanyi wake amini nusania sia aingi ovala mwendo wake otae saitekela kwa metuki kana amini no atonye gutuma kitamba itino akona tumete ovamwe na mondo alangi okuna takukuwa vo na kusukuma kami na mukolia no uwe waumia vosu ambia ininye na umia na umetia nesa aya yu labda elate na kithangathi chetwa baya no we ukikuia nthini akoso mwiko akekisio bundini ila nesie kwithia ona nema kiana nditinda bani musie atethie maundu nundu aya namania ndamania ikalamana nye yuethia yu na relax yo na ngethia ekite oethia no tati uko difa nundu ningumubata kwiko na kenu kwenda kwika ila nethie atethie na mwanye bora hii waumia ukamana ni waumia no kindu chui kwiko yeka nacho maisha maende na kupikia bwetu tongea ngai mubea thukumi wakia mini nusanese aingi maikulia athukumanga ata naonanga itamba iyata ondu mwana kuvavukanya malangi ma itamba indi ni kindu kila wisi kuma skuluni ithae challenging kwa muno mayasya mundu utona ndi atona tuma sindu smart ake nyenese nundu ndichene lakini kulingana nundu nikitumeta nenese ni smart nundu ila na umelacho ona ndo inge mambe atinya ndumeta lakini ndimonethia ndimea wendo shudia okanena pareta nina kila kindu kanone ngewe yangu ngutethesia nukona ngutethesia we museo ona gutwika ni wakunikie muno itino wakwase metha iju emakulia andu ala mekomana na mathina ma muthemba omosa ya maundu okwa mituki na kwithitikila na kuendea na kuthukuma kuma otoini wa Katulu nita wa Mboni Mutisya Twitiana na ngewesu ya Bonini kana seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiyo wambua kwe umuthi mbungeni ya Senate ni wosa mwanya usuku tola muti utongoi wa governor wa kaunti su ya Kitui Charity Ngilu bala weta kana mubea wa uima wa mwe kaunti nisu ya Kitui wibathuku muno seneta usini wa weta kana governor Ngilu nuwe metwe nukutwaisya maundu ma uima wa mwe wa enenthi ma kaunti ya Kitui undu ula kana undu bailite kwiana na seneta Kiyo ni kana silikali nene ni yailite ubena county mubea wa uima wamwe na uitungwa kwa silikali nene na balaingi waweta kana timu yani undu silikali wa Ngilu uende na kunengane tenda. Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function. That has got nothing functioning, including even the staff. Madam Speaker, in fact, I've been thinking over this issue, and I'm thinking of approaching the Health Committee of the Senate to begin a conversation on whether it is viable to have the county government of Kitui to sign a deed of transfer on the health function. Because clearly, the governor and our officers are unable to manage the health situation in Kitui County. Madam Speaker, on the issue of tenders to young people, and I've heard my colleague here, Senator Malala, talk about tenders given to multimillionaires at the expense of young people. Madam Speaker, I have a case in my county. 3 years ago, the same tender for clearance of bushes given to young people to execute, but the money is paid to contractors, and the contractors have gone away with the money. 3 years down the line, the young people who are only demanding 5,000 shillings, 6,000 shillings, they have not been paid their money. Madam Speaker, I want to stand here and say that this corruption is not just about governors who are preparing to leave office in their second term. In fact, it is a lot more pronounced among governors who are trying to accumulate wealth to run for a re-election. Naindi ngewaisu niyo kutunenga ebuso yambe ya kwamba kosa uthiumo wandatika nini ndukathiba sa ntusokethete twende na kunengelelia Mauvoo maingi thini wa Vilingi wa Mauvoo.
makethe bathei o itu ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni saubanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutembo mbua nayo ni yaekie kuwa tatene uiza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baja idia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba no wete motoka kweza yumi wa mbemba anenzo amelesiana kweza mbemba mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako wow nano mekwada nundu nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. It's no surprise. The good quality baked bread from Von A is Festive bread. Chukua yako moja leo. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course sia diploma na certificate sia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course sia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Ovamana Theater Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu sia kuyanya sia kusomethia na alimu maitu mavividhitu ekunenga mumanyisio na utuika ula uyanie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tuko ni esimu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya Chadhe kenene Apostle Francis Kemeu oula musikali euthoche chadhe ni cha kumbu cha wadhi wake mweu wa ukuse va kanisani wa Word of Faith tala kangundo wachumwa ukite wa matuku thandatu mwei wa thandatu ngilile na miongwele nemwe kwambia kwacha kwa saa ile Solomon mkubwa Wilberforce Musyoka Kasolo Eunice Chalo Kateiko Nyelo Liz Fred Zipora Eric na producer kaka Jose wa MJV na aini onde makede wako Father Mesha Kaleli na atangazi onde mambaitu maitiwa chadhiki ililo moko ni Apostle Dr. Julius Kanabio kana Senior Assistant Inspector General wa polisi na atabania angi ndukatiwe ke nikenene Yesu ni vinya na utego wa bakubi wa witawe. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career?
Linton's Academy offers you TVET accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe. Kisio cha mwingi ila ikaunti ya Kitui kithitwe kikusia maundu maingi mabuku kwa kabinda. Thini waliboti ye mwanya muthenyani wa umuthi twithwa twikunikila maundu ma kubukwa kwa ciana nini. Libota wa mwingi lina musangi nutumbanisye liboti ya ubuku wa mwingi na ki ni thini wa kilungu chake litange waino. Ekalima sub-county ya Mumoni ila ye mwingia yulu county ya Kitui mena undu wa kutani tina wa serikali wa county ino kwa sakanani kwithia yuto ise usili wa makwani maubukania ala methi itumeka thiite muno kisioni ki na ila tunoni siko se ubukania sub-county nino nisithiitwe sikinyite muno ovala county isu ya Kitui kwisila mubiani wa mivai kithio na mathao ya sekanayu bai museo na umwe wale kwithia osila makwani maubukania. Minister mubiani Helena Ken ni wabikia kwa sekana serikali wa county ya Kitui oyuni waandikia wakili uloka sila makwani maubukania. Gavana wetu Madam Charity Ngilu ambaye ametupatia, now we have an attorney ambaye ametachukulia cases za defilement. Oingi minister ni wabikia kuikithia kana miwano yake musi kana ila siku itoka Ngaru Courts nisi ubikia kuthela nundo wakili ni wakasila makwani monze maubukania na kuambia bai musei onomwe kuma sub-county ya Mumoni ukasila makwani maubukania. Wanakuwa raped na mambo ya kotini inakuwa ni ngumu kabisa kwao kupata justice. Mimi kama waziri wakati nimeingia kwa ofisi ama kwa ministry nimeapa kitu ya kwamba hakuna mtoto ambaye awe wa kiume ama wa kike atakuwa defiled na cause injustice. Onene otuini wa Tondora Elena ni wasekana esililwa sumethitwe moto ise siko isu na kwa ya mumbini obala mengi matabika kotini. Elena ni wasekana county ya Kitui tongo iso ni mwana muka siko te isu sia ubukane sia ile kuthwavo obala watangase au meala mena tabia isu kana serikali ino ni kumose hatua ya kimia. Christine Kalikanda na ula ni abisa wa shirika ya kutetea haki cia mwenenzi kana Center for Human Rights and Civic Education kisioni kiuni wasekana kibaloni cha ngungani kithitwe na siko mbingi cia ubukania. It has been very notorious with defilement, rape cases and even incest. Kalikanda ni wasekana bai mwanya unengane kwa abukania kwa nangia ciana cia etu maisha mo. Oingine wa mikuli serikali mose hatua esililwa matoe siasi ko hakuna nafasi ambayo tutapeana kwa mtu yeyote ambayo anania kwa akili yake kumkosea mtoto, kudefile mtoto, kumharibia mtoto wetu maisha. Tunaomba ya kwamba sheria ichukue mkondo wake. Kuma mwingia katika kaunti ya Kitui, nguripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Ibindani yi ni kwithitwe na siko mbingi cia andu kwa alamwe ni moneka na yumusi umwe wikisioni cha Chania ila yithika ni kaunti ya Kiambu ni maende na kwithiwa na kiuyu itina wa nyinyawo kumaluka ate usioka chumwa kirelu maitu sunu kuetwa ta withiwa anakwatiwe ni mathina mamesilia itina wa kuona mume wake sibitali ni bala uende na kwata uiti yakatwewe ngewaisu. Wakati aliondoka nyumbani
Hiyo ni siku ya Alhamisi asubuhi. Tulikuwa tumeshinda na yeye Jumatano hospitali kwenye bwanake alikuwa amelazwa. Na kulingana na sisi tunafikiri alikuwa stress kidogo, sababu aliona bwanake ni mgonjwa na akafikiria bwanake amegonjeka sana. So kulingana na sisi tunafikiri ile kinasukuma ni ugonjwa wa bwanake. Sababu katika uhusiano yao kwa familia venye tunajua amekuwa akiishi vizuri kama bwana na bibi, na hatujaisikia ugomvi wote wala shida zote katika familia yao. Wakati tulijua amepotea ama ametoka nyumbani siku ya Alhamisi, tumejaribu kumtafuta. Tumeenda mitoni in case kama anaweza kuwa amejirusha kwa mto. River Chania tumetembea yote. Tumeenda, of course tulipiga ripoti polisi, tukapata OB number. Tumeenda mahospitali za Thika, tumeenda mpaka kwa mochari za Thika hapa. Tumeenda Kiambu, that is in Kiambu County. Tumeenda Murang'a, tumeenda City Mortuary Nairobi, na tumeenda kwa barabara. Kama kwa mfano kwa barabara tumeenda all the way mpaka Samson Corner. In case kama aliamua tu kutembea kwa barabara aende kwao, na sababu ya kuchukua barabara ya kutoka Thika hapa kuelekea sehemu za Meru, sababu tulifikiria labda anaweza kuwa ameamua kutembea akielekea sehemu za kwao. The last time tulikuwa tunaye vizuri jioni as usual kama kawaida, so tukaamka asubuhi kama tu kawaida, hata mimi sikuwa na expect kama anaenda. We have tried to print posters to take to every estate. We've gone as far as Meru, we've gone to Matu, side of Matu, Githurai, and we are still printing more papers so that we give to the border. We have talked to the security team to put posters in the matatus so that we can locate Elizabeth wherever she is. And also the family members have gone to the places like around the rivers to check the areas, and up to date we don't found any information about Elizabeth. Atongoi ma kisomo alimu na atongoi kibothukanio alama kwenetwe maunduni ma kisomo kuya kibwezi ni methi wana umba no skuluni wa Kalolini vala manena nisia maundu makukidia kisomo asaini makulua kwikia batane kisomo ni kanako kidia kisio kiu. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo. Vinda nika amani walama na ikiamutioni omuthia wa kilasi chana na KCP mwaka movitu maende kweyumbanisha kweyonga na skulu sia secondary mwaini usu tuandete wa Mwanza asiye na tongo ni mende kama kumbetele kisomo ta movango munene wa maendeleo. Mainena ndini wa hombano waene yende kifatha kwenye muveno wa kisomo sub-county ya Kibwezi na ula waende ya skulu ni wa secondary wa mwana wa Kalolini. Maofisa muveno wa kisomo ni maasa serikali ni yende kwa ile mawidhulu kwa maskulu ni onde ni kana kuendea kukumbata liotelo munene wa maniwa. Kumana naki director wa muveno wa kisomo sub-county ya Kibwezi Kennedy Machora ni waweta nikitete sifanene kwa ile kwa maundu ma kisomo sub-county ni kwa kilungu cha miaka mitatu mevetu. Our target for 2021, our mean score for 2021 is 4.5, around 1,000 to university and 2,500 colleges. That is our target. And the Teacher Service Commission has played a very serious role here. Wametupatia walimu sana. These schools have teachers in Kibwezi. You can't compare us with other sub-counties. The day schools in Kibwezi. Wako na walimu, every recruitment tunapataka 50 or 45. Director wa mvea command kalimu TSC uvongewa Kibwezi Mary Chege inena kavindani kau ni wasa tanzia mwe kuikithia kisomo kwa manhiwa ondheni maende kuvunde sia na kuandika alimu mbeange. That is given to the second sub-counties. And we are one of the beneficiaries of this particular project of SECIF, and we can say in SECIF the number of teachers has been increasing over the years and therefore contributing to the quality of education in the sub-county. Oingi director no ongela kwa siata muvea kumandika alimu ni maende kumavunde si alimu kifatha kwenye sub-county ni eno yolo wa matalatalamu wa kisomo wa CBC mayumbane sana ila siulika grade 5 mwainosu tuokwata. As far as CBC is
concerned. As we sit here, there is CPC training that is going on in our various zones. We have about 8 zones in the West Sub-County, and the CPC is taking place. It's been there since Monday. Yesterday we were there, I believe it was a holiday, and it should be there up to Friday. What we are training them in is in preparation of the children who are back at home. We've been told the grade 4 students are back at home, and we expect them back in faster. So this is a preparation of those students who are, or those children who are back at home, and we want to ensure that once they come, then we are ready for the grade 5, and the training will continue even for grade 6 and even for the other level. Beth Makau ola ni ofisa wa Mauvoo wa kisomo ainena ni wase kana kumena na kwaila kwa maondo mame kumukanalie nimeolasimika kwambise kuvundisia ali muno ndu tweka olame naguo ni muvituku ni vinda. Karo mwende ulani umwe kati wa ene nyandala mevikite umbano ni wa setame kuendea kululumilia maundu ma kisomo nduani taimu wa mivango ya maendeo. Icha tusomethia tukasomethia andu ala matesi umuhimu wa kisomo. Nitwe wa kana paikana kailitenda kate school kuma nursery mpaka form 4. Na twasomethia mpaka tukamente mpaka alame ground. Tumafundishe maana ma kisomo. In case whether akana kate school ukamana indi utono vikisia report yesu chief kana mutongo yungi kana kaka school. Ucha kuna mawako amaniwa kimivai na kutambuka kwa amaniwa vaasa maithio mantha kisomo. No mama maondola serikali ende kuthinikia ni kana kuikithia kisomo kwa onthe. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Ekali makisio cha matungulu ilai kauntini ya Masaku na ala matumia lelu wandaoni kuthisia nthi yu ni matula muti muvea wa kwaka malelu wa kera kwa kila maweta kana muvea usu oye kwaka malelu undu vailite ingene nthi asu ni maweta kana muvea usu wikati ya kwaka malelu na uyaka undu vatailite ingene maweta kana mbe wa lelu kwambia kuseugwa muvea ula uthinikia maundu ma malelu ni wailite ukonwa Boniface Mutisia enangewa kwa uliku. Nende kuma isioni cia ngomeni cia nthi na nguluni ila cia mkaundini ya matungulu ni mamekulia serikali ya kati kwizila muveani wa kusovya malelu mandoani ila isi wetakera imasovisi lelu kuma ndauni kuthi cia nthi. Ninena yulwa lelu umete ndauni ukathingi na cia nthi. Ulona seubiwe the other day ona ndie sinita mwai wa keli buene ya mbe na yupa ni unje mwasisia kini kiugo kinakuie kuma ku yenda unicho nde muthanga watu awasilanga kwanjana oila tunaiya ibukuwe na muthanga uo ndo twaiwe ingi pau tikulia kalavati siailite ni kwikiwa ila ikiwa lelo watemiwe na 2 days niendo unene akiu mithena ilini ya utema lelo wa kera na uitume wetinga jemwe zita wangirenda. Mainenanya na kisase cha Mutongo TV ni maelesea kana lelu ni wanangikite muno kindu kila kitumite ukui utambaika muno isioni isu. Thinola wibaba kitioni kini kiao. Nundu kiguke zila yulu. Kidai kiwakala batisiante. Lakini lelu longe zitu na teo bigwe ni muteo kuya ulo. Lakini baki yao ni bazai likakwembua. Baki na kitobo kubiba kukethe abezi imona niunje bon joneka na mano kama na libea manekio na maneki achoma kithienda hii tiki wakala batinde kiguke kabisa ka kwa mituketha ciane ukethe andu mabita wengine mawetaka na itinga ila yetuwe kutama lelu yatemie na mituki na ya utama na evinda ila unanagikie ila kuna uye na yumenda maetewe itinga yengi yemasovisi lelu tithi site kila kutumiwa nai taene kisio na lelu itemwa toyu na onando minete ona mwaka na tithi watunje sigue ne tai
na waenda nia na uo ngina skulu ngomeni kibuthi chetiwe kuma bandauni chavika ona kijavika ngomeni skulu pala chavikie patia lite 200 yards nikenda kivike ngomeni skulu nikulia serikali atongo imaitu masisye ki nethe wakere thukumau utiwe ya museo enentheani makule manengwe masafu matheu mambesa ila inaiyitwe cia kusovya lelo na mae makweniwe undu mekwenda mo nimekosa itambia nundu yu nimekalite thina ni kwa ivinda yesa na nginena ta mutongo wa kisio kini ngwenda kumana lelo mbesa ila ciatengetwe kuhusu lelo yo nundu tasisia lelo watemiwe na mithine ele na teama na falio ya o lelo ya mbesa cianata na ithita ekalima ngomeni na katine nite amuite te ofisini kwa mheshimiwa witu nikete ite mane lelo watengewe mbesa cianata na tuimana maundu ala maele kwekwa kuhusu lelo kuma ndauni tosianthe ekalima kisio cha katine mande na unyama vala mekwisila ivinda ila kwa uwetina wa kwithwa itambia ya lelu ina kalatilwe memuia mumbunge wa kisio ki ulani Stephen Mule amathinikie kwa mituki na kumasovisi nzia kenda methwa matonya kwikala thayu ula mekwenda ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kiaoni cha katine nitoa Boni Mutisia ngewaisu ya Boni Mutisia yatunenga ebuso yingi ya kwamba kosa uthiumo wandatikanini ndukathibasa nitusiokethetie Nikwacho kiyo yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni Mbisuni kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawiyo Party chips ni size tu chips tulanga tobeke potato jisni lu yaku ni nama mvie ni mauta kitunguu na via kitunguu saumu chete musamo musoli ule so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wendo dipaya mbucha usakwe na masteki kosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo ya Mutongo saa 12 na dakika 40 cia mawiyo kila wakana Kilungu ni Mbisuni Muyo Mbisuni wendo ni muthinzi okuma kwa Ngai nolo kwatamuka kwata kindu kisio kwatiania nakwa lena mwende wa mutinda ngiu nenga ngewa ya wendo na mitwano va Mutongo TV gwatanio wa mukamba ndini wa Kilungu ninetikila Gila kilie akamba tukozete ba good by si tusikitwa asisi ya uzanya ai uya mundu kana muyanezi ya mundu ayuma kwako uyambi yomuya na ni ukulia na koti ya mbiso zeiko wenda ndengwe ninye ni ende ni kanotiwe kanoke wa mundu akuyai ni ukulia ai na juwiti ya lumesani ngathi ko mwe ni unye ni rakibelani na nduma landi kwani gonye na ilo control ubaloiwa hi ni ukulia ai na koti ya tiga muyeke ola ni na ni ukite na ndithie
kana yuma matatu no yuma netina mundu ayukulia na kuma kitimba na icha kwa nuki ya choi kwenda ndiyo na ni matatu na inafika stage Gila kilie. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi maundu ni maciokewa otatene kiwanzani cha ukui cha Kitui bala kuna kuseiwe ngusanisio kati wa sako kibuthukanio cia ukui twichumwa kithelu unitina wa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu kukomana na sako ile ilaina mathina na matwaisia unenania Onesmus Chalo no atumba ni senge wa isu. Kumana na nguzanisio sio kiwanzani chokwi cha Kitui ileno mandito na sako ile evo kinatwa sako na kinatwa prestige vala sako ina tamba ikite maundu mau kiwanzani ki makuwania vandu va ukwi undu ula unaothothe ungamiwa kinatwa sako wamba kuvinganzia sia kulikana kumaluka kiwanzani ki undu ula unasukumia maafisa ma polisi malikilela na kusukumia kuvingwa kwa kiwanza ki vala kinatwa sako mana vingwe kiwanza ki ende mathi kuvinga mbingilo sia kulika ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui muvaka ila kiocho kekethukiwa na tiithu kuma kwa mbeoyu mbakela gavana kamandi atu address na ngali zitu ziba ofisini kwake tazitia ba cikale ba mbakela we koka kuratwa thina unu ndo tamunengie kula zitu ngali cikala ba ila tumete lobi ciuka ba ila tumete makueni ciuka ba ila tumete mwingi ciuka ba ila cia Mombasa ciuka ba mbaka ila tibi kamandi itu ko lewea na tatia andu ma Kitui county na kundukungi kula kasoma Kitui kwa ichambo kuwa ni kinatwa prestige tambe kuona mena ngali ciana tatio kuwa andu ma Kitui county tio thoko man kata akomeanza mbaka mama oka kutabia hii nziani papala tikumalukela. Yes. Gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluku Ngilu ni wethwa na kikalo na ngwatano ile cia ngali ii no ile sinethitwo na ngusanisio vandu va mithenya ina Ngilu ainena na atongoi ene ngali na mateleva masako isiele za ofisi wake no awetakana kwisila ofisini wake na ungami wa musi wa Kitui nimeuvikiana kuse ofisi sako isiele mwanya wa kwikiwanzani cho kwicha musini wa Kitui kumina ngusanisio ila methitwo nacio akiwa sasa anaitwa Kinatwa Prestige. Yeye sasa anataka kujenga nyumba yake, achane na baba yake na mama yake pale alianza kwenda jenga, nitakusaidia ili ujenge. Yeah, not lucky. Places where I can give all of you so. Kwa sababu tumeongea ndani huko na wako hapa, niliwaambia waache kupigana. Niko hapa, nitawapatia enough slots. Na naendelea kujenga Kitui Town. Kitui Town vile inakuwa leo si vile ilikuwa 5 years ago. Hakuna pahali Kitui sasa unaweza kutembea na kuko mchanga. Mlikuwa mnatembeza gari kwa mchanga. Ni hivyo au si hivyo? Hivyo andu batela Kitui Town. Esi unaelewa. Na pidi umunenga kundu kwingi muno na ningu neka la ndina mo. Na nea Kinatwa tayanwa. Kitango Kinatwa Prestige. Hawa ndio yang. Huu mwingine ndio mzee. Yeye mzee akae huko kwake na kijana akuje nimpatie kwa pale yake ajeke.
o ingene waweta kwithwa sako ya kinatwa Prestige inetilile kuma kwa kinatwa sako no kumama mde ma uniform modho kumiwo. Ukiwa hamtaki avae hii uniform yenu, tutamuonyesha rangi za kuweka uniform yenu. Mwachane na vita. Hiyo tutaongea. You cannot remove me from if I'm called Mutua wa Mutinda. Weka kila mtu wako na baba ni moja. Wakiwa anataka kilatwa baba ni moja. Kwa hivyo usiniambie useme wewe ni wa baba huu. Hiyo tutaongea. I'll talk to you. But we can also work on that. Okay? Kwikithia vainethwa na kivuvwano cha akua kavindani kala matambuka kiwanzani ki kutwawa isione sie kivathukanyo. Na nyinyi niliwaambia wengi walikuwa wanaita matatu towns. Makanga. Yena mwiye pa yu mwe ngete sito. Amen. Inyi ni mwita officers, assistants. Ni mwita advanced assistants. Lundu kana mwana wako. Ni yumu ndeve ya kulika. Ono mwana mwingu atia. Jamba okusisi. Mundu atia mwana wako kana nukubanuka. Mabinda ingi muka mwili na yongeza na zizia mbezo. Nikuneka mwana. Iseso yo kwikiwanzani cha Kitui nijende itina watongo wa kinatwa sako na ula wa kinatwa Prestige kutwa isionenanya vamwana governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Wangilo ngilipotea Vilingi wa Mauvoo kuma kiwanzani chokwi cha Kitui nitawanesmas chalo. Mundume umwe kwi umundi ni wathaku ya kotini wa chuso kuya mwingini kaunti nisu ya Kitui aikonanwa na kubucha kamwele tuka ukumunini mwislosu kwa isitwa mumbu wetikana ta wabukisie kamwele tuka umwaka mutheluke sioni ta ngungani na mwandiki witu wa Mauvoo kuma mwingi Lina Musangi ni wabika kotini usu na atumbanisya ngewaino. Asia ikuma kauntini ya Kitui ni makulo ni Minister Muveani wa Mathau Mivai na kithi ya Mwandu Helena Ken maikithi kana ni makuna livoti seseni sia volisi kavinda kala sana sose abikia kukwatwa ni mbanga ya kubukua. Helena onene ya kotini wa kiusa ula we mwingi ya yolo kauntini ya Kitui kavinda kala bikite kwithu kise kwani ya kamwitu kuwa miaka 13 kuma utuini wa ngungani sub kauntini ya Mumoni mwingi ya yolo na kala kabukiso ni mundu umwe kwa isito Boniface Munyao Kalonda. Nyuase kana sikalo sia 10 makwani katikati wasi kana Kangaroo Courts nisithi tusikinyete munovala siku mbingi sia uvukane sikikana si uleo vika kotini no miokanya muvyu kwase yalamo kwatikana makwende semeiwano akwase kana ni makosa matambia makimia. And now this is what I'm realizing. Wazazi, we are still entertaining Kangaroo Courts. Na ninataka to issue this to the parents. Nataka kuambia wazazi hivi kindly. If I realize you denied mtoto justice ya kutoenda court, mukakaa chini katika Kangaroo Courts na mtoto akakatazwa justice yake, I'll take action against you wazazi. Keli tukaka bukisu mwaka muthelu mwewe 14 na vala mwisililu wa kiko kiuku wetu tawebithiete na ila wenukie no akwatwe matuku 27 mwe wa katatu na atha ku kotini akiusa matuku 29 omwini Today nataka kusema hivi, I'm not stopping. I am not stopping. It is almost Johnny and I've been here waiting and I believe that this one case, this particular case, will serve as an example to every young man, old, young, middle age, who is trying to tamper with the lives of our daughters. Kameme kaka mabisa kothi kiseveni bado ekwani ila ito esu ni musili wa makwani kana principal magistrate kotini masina simiyu no yende chembani sia koti ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kotini wa kiuso kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Amwema ekalima kaunti ya Mombasa ni mamienda serikali kuseubia myanya ya kuandika amwika na kuikia manani bata wa maendeleo manthi ingene ndiasu ni matula muti serikali kwa kwithiwa ngalama ya mikalele yende na kung'aya na mwene nake aende na kumia balama wetaka na ibinda ya maumu serikali yende na ukunia malebe walanio wa BBI. Angelina Muse ni mwandiki wetu wa Mauvoo.
mainena na kisese kya Mutongo TV ekali ala ni atandithia ngalikoni cia changamwe ni mamienda serikali nene ivikie kumanthia amui kamyanya ya mawia ni kana mavikie kutethia misio yo iza kuendea pala bangi ni ethekana niko soma serikali ni manthu ndu tona kwika withekana na koneka andikwa nundu bena thina mwingi muno withi yokumisi ugenda ukethia nja ya yimbia na njangu mundu na somie itha tete kitheka nanda nezo kwata wea ukithia yethe no kuthina na mwana no kuthina despite kwitha mundu ana kisomo na akonge na kino na tethe mwana ku serikali ni sisie emantheze andu amano masomie wea nekaza weze kwitha nemokelania pata wa mwezi kusomithia mwana ni kweza kuona muthomo ai mutethia ni maweta kana myanya ya mawia taine ngano kwanza ya itemba ilu maiweta kana ndongo isitetha cia wia wasio ondu violate na indi yukuiliu serikali yende na kosa ndola mayo siana sio na ndola ngi simatuma kula kungenza na bandu akubingwe wawe nesa tukenengwe tuiza kono Mutongo ya twetie wilbaro tuiza kono Mutongo ya twetie okami tuiza kono Mutongo ya twetie mukokoteni dize mukokoteni kagwa chenecho na kume mbwene echekua kumundu serikali ni siani na siani lesi kuma skulu imanenge mawea serikali ni siani na sime thina maso mthesi na sio siana sia kokua oingi ni maweta kana tamavinyikite muno ni kumana na kuvanda kwa ngalama ya sindu sia kutumia maweta tamasa kuye ndongo ivikie kumatethia indi si matetha sia nuta tito vinia mwananchi wa kawaida nundu twasisia maisha kwa mwananchi wa kawaida me yulu muno na matumaini maitu ila twasakuye serikali twenda wizethia twithwe na serikali ikujali mwananchi wa kawaida lakini twasisia yusai serikali ijali matajiri kana andu aladhi lakini mwananchi wa kawaida ni mubine ni maweta tamethitwo maikwa hata maumu maingi ala metetwo ni kukosa wia takuvingi wa nyumba sio kulingana na woni wa maisha ndi mawa umundu tunena niki mondio maisha ni momupyo kwanza nyine mutandithia wa biashara na biashara ndhukumya bachangamwe lakini umundu ndo mutaja kana maisha ni metu muno pyo yani ukito sungu kwa sungu na kamoto kagu kunyine ngukulasia kede batoneka uneno ya serikali ni usisye maisha ma mundu windi kusamolo kweli maisha ma wanjiku yamekuwa difficult maisha yamekuwa magumu my friend sasa nuta tito vinia mwananchi wa kawaida nundu twasisia maisha kwa mwananchi wa kawaida me yulu muno na matumaini maitu ila twasakuye serikali twenda wizethia twithwe na serikali ikujali mwananchi wa kawaida lakini twasisia yusai serikali ijali matajiri kana andu aladhi lakini mwananchi wa kawaida ni mubine kalima kaunti ya Mombasa dema vikia kumya kio kwe serikali nene evikie kulikilila katina kumatethia ni kumana na kuvanda kwa sindu cia kutumia utandithia kuvaluka na kwasia mawia amwika kuma mwala kauntini ya Masaku ni manyuba Kilei Mutinda kutwika mwene kivila wanzama ya masikauti makamisa na manzama ya masikauti kuma kisioni kana isioni kivathukanio va Kenya mainena ni makulia amwika malike ikundini cia scout tanzia imwe ya kwisiania na mituo mithuku ta utumi wa ndawa cia kumila. Daniel Mongela ena ilipoti kwa uliku itina wangwatanio ya maskauti ukamba ni wa mwala kwikala kwe vinda ya sama tena mwene kivila yukwe vinda ya mbe ngwatanio ino ni ya mweki angovia mwene kivila wa makontrakta kauntini ya Masaku Kilei Mutinda kuosa mwanosu yenda kwasia umunde ni na utano tana twikithwa chairman wa Kenya Scout Association thine wa mwala sub county na niwe kana jukumu nosa kwa moko eli anaenda kuwazanga serve in that capacity kulingana na mea ya Kenya Scouts ila na ile kwitha ndichia meetings kana ditongwese mikutano ya Kenya Scouts thine wa mwala sub county Tungwesya chathiki commissioner wanzama ya maskauti ukamba ni wa mwala ni walesekana mamusakuye Kilei itina wakwithe wa anisye mitalatala yonthe ya utongoi ila yendeka ni nzama nene ya maskauti va Kenya na rikwati kana ni mwasome somo kana thini wa scouting
kila kingi bio twatia ni integrity na ilengi twatia ni mundu kwimbua trusted kana getha mundu ni mwikigu isu number 1 ilezi atumie chama lulo tu university au mundio embua hapo indewa nondu zinduzi on then whether nacio ko ondo wazia tenda ku register more scouts thine wa kikundi kino kitu cha scout thine wa Mwala sub county ingi thini wa chathiki na kila kivikitwo ni makomishona angi mama scout vanthi ya Kenya kile ni waunya witano kwa andu mamika yonthe kulika ikundini cia ma scout ndaile cia kana ciena utonyi wa kuemea mituo misio na kulunga mikalile ni naumia witano kana ina request ya cia imaitu cia na ile cio soma kana zi thini wa primary school na secondary school situ ethani batoneka sioke ne kana support this kind of association sioke na ti ciana ngewana ciana situ ne kana withie ne cia support na ingi cia twika supporters na cia unga mukono kindu kita Kenya Scout Association nondu kindu ni kibundi as values cia mundu kwithe trustworthy na kwithe mundu tona kuikika thini wa society ko ni kindu kitona gutwea ciana kwanzia nzio ugethia ciana situ ni ciana kwanzia la elite ko twikulia asi maitu maida ciana kwa wingi na maisi encourage ci school ni kana isi kai support kuma va kisioni cha makalo ya thwe ukamba wa Mwala Mutongoi TV sitwa kwa Daniel Mwongela naindi musiaisia witu wa Mutongoi TV ngawa isu ya Daniel Mwongela niwe kutubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 1:30 ciaungama mwendo wa saa 3:30 ningithi wangi ciokethia ngunengelelie Mauvoo wangi otondo methi wa mami na utubikia mesani yitu ya Mauvoo kwa oyu Tiwanesa.